نامه پاولوس آددویان ji Selanikyan re beşa yekemîn. Ji Pawlos, Silas û Timoteos ji civîna bawermendan a Selanikyan re ya ku bi bavê me Xwedê û bi Xwedan Îsa Mesîhê ji bav Xwedê û ji Xwedan Îsa Mesîh kerem û aştî li ser we be. Ya birano, em deyndar in ku her gav ji bo we ji Xwedê re şikir bikin. û ev yek li cihê jî, çimkî baweriya we gelek mezin dibe û hezkirina her yekî ji we ji bo hevdû zêde dibe. Wisa ku em bi xwe jî di nav civînên Xwedê yên bawermendan de ji bo semax û baweriya we ya li hember wan hemû cefa û tengahiyên ku hûn dikişînin pesnê xwe bi we didin. Ev yek nîşana dîwankirina Xwedê ya dadperwer e. Wisa ku hûn hêjayî padişahiya Xwedê bin ya ku hûn di ber de tengahiyê dikişînin. Çimkî ev di çavê Xwedê de rast e ku tengahiyê bide wan ên ku tengahiyê didin we. û we bi me re rihet bike, hûn ên ku tengahiyê dikişînin. Ev wê wiha be. Gava Xwedan Îsa bi milyaketên xwe yên bihêz ve di pêta êgir de ji ezmên xwe ya bibe, hingê ew ê heyfê ji wanên ku Xwedê nas nakin û ji wanên ku biya mizgîniya Xwedanê me Îsa nakin bistîne. Ew mirov wê ji ba Xwedan û ji rûmeta qeweta wî bên avêtin û cezayê helakbûna herheyî bikişînin. Wê rojê gava ew bê, ew ê di nav pîrozên xwe de bê birûmetkirin û ji aliyê hemû bawermendan ve bi heyranî bêdîtin. Hûn jî hûn ê di nav wan de bin, çimkî we baweriya xwe bi şahîdiya me anî. Ji bo vê yekê em her gav ji bo we dua dikin ku Xwedayê me we bike hêjayî vê gazîkirinê û bi hêza xwe her daxwaza we ya qenc û kirinên we yên ji baweriyê pêk bîne. Wisa ku li gor kerema Xwedayê me û Xwedan Îsa Mesîh, navê Xwedanê me Îsa Mesîh bi we bê birûmetkirin û hûn bi wî bên birûmetkirin. Nameya Pawlos adduyan ji Selanikyan re beşa duyemîn. Îcar li ser hatina Xwedanê me Îsa Mesîh û kombûna me ya li ba wî ye, em hêvî ji we dikin birano ku hûn ne bi rûh ne bi gotinê ne jî bi nameyeke wek ku ji me be, bi gotinên wek niha edî roja Xwedan hatiye, di fikrên xwe de zû veneleqin û şaş nebin. Bila tu kes bi tu awayî we nexapîne, çimkî heta ku pêşî ew vegerîna ji baweriyê çê nebe û ew mirovê bêqanûniyê yê ku kurê helakê ye, eşkere nebe ew roj nayê. Ew ê li hember her tiştê ku jê re Xwedê tê gotin an tê perizîn rabe û xwe di ser her tiştî re bigire, heta ew ê di parestgeha Xwedê de rûnê û bêje ez Xwedê me. Manayê bîra we, gava ku ez hê li ba we bûm, min ev tiştên ha ji we re digotin. Hûn dizanin, ji bo ku ew mirov di wextê we de xuya bibe, niha tiştê ku dibe asteng çi ye? Çimkî sira bêqanûniyê ji xwe dixebite, lê yê ku niha dibe asteng, wê bibe asteng, heta ku ew ji holê bê rakirin. û hingê yê bêqanûn wê xuya bibe, yê ku Xwedan Îsa wê bi hilma devê xwe wî bikuje û wê bi şewqa hatina xwe wî helak bike. Hatina yê bêqanûn wê li gor xebata îblis be. Wê bi hemû hês û bi nîşan û kerametên derewîn be. û ji bo yên ku helak bibin, wê bi hemû xapandina neheqiyê be. Çimkî wan ji bo xilasbûna xwe hezkirina rastiyê qebûl nekir. û ji ber vê yekê Xwedê xapandineke xurt bi ser wan de dişîne ku baweriya xwe bi wê derewê bînin, da ku ew
همو ین کو باوریا خو براستی نه آنینه لکیفا وان جنحقی رهاتیه بین دیوان کرن. ای براین کو جعالی خدام وتین حس کرن. ام دیندارن کو هر گاو جبو و جخوده را شکر بکن. چمکی خوده هیج دست پیکه و هم بجارتن داکو هون به پیروز کرنا روح او به باوریا راستیه خلاص ببن. وی به مزگینیا ما هون گازی و رزگاریه کرن داکو هم بگیجن رومتا خدا نمه عیسی مسیح. ایجار مادم که وسایه برانو نلفته بن و هنداریا که بگوتن ما آنجی بنامه ما هون هین بونه حشک بگرن. بلا خدا نمه عیسی مسیح بخواه و باوه ما خوده یکو جمع حس کریه و بکرم هانا هر هی و هیویا قنج دایه ما دبر دلی وده بی و ده حمو کرن و گوتنین قنج ده قایم بکه. نامه پاولوس آددویان جسلانیکیان ره بشا سیمین. جوه پیوه خوشکو برانو جبو ما دعا بکن. داکو پیوه خدان وکو دناو وده چیبو زو پیشوهره و برومت ببه. دعا بکن داکو ام جمروین دشرابر و خراب خلاص ببن. چمکی هنکو باوری آوان تونه. لی خدان دلسوزه. اوی و قایم بکه و جیه خراب بپارزه. ام بسایا خدان جوا پشت راستن. کو چه تشت ملوات هم بهکرنه هون دکن و هونه بکن جی. ایجار بلا خدان دلی و بر به حس کرنا خودی و صبر مسیح و ببه. ایجار برانو ام بناوی خدان خو عیسی مسیح امر لوا دکن که هون خو جهر برای که نل گور و هین کرنا که جمستاندیه لب آوائه که بی سر و بردجی دور بخن. هون بخواه دزانن که دوی هون ببن مینامه چمکی ام دناو وده به آوائه که بی سر و بر نجیان منان بلاش جتو کسی نخوار لی ام بکد و زحمت شو و روش دخبتن داکو ام جه کسی که جواره نبن بارگرانی نجه برکو دست هلاتیامتو نبو لی جبوکو ام جواره ببن میناک ما افکر داکو هم ببن مینامه چمکی گاوا کو ام هیل با وبون مدوی یکی دا تنبیه لوا دکر اگر یک نخوازه بخبته بلا خوارنه جی نخواه نها ام دبهیزن کو دناو وده هنک هنه با آوائه کی بی سرو بردجین تو خباته ناکن بسر دجی تولی کارو برین ین دنجی دبن ام بناوی خدان عیسی مسیح امر لین وها دکن وان دشدینن کو او بی پیجن بخبتن و نان خو بخون لیهون خوشکو برانو جقنجی کرنه نوستن ایجار اگر یک گهداریا گوتنین ما ین کو دوی نامه یدنه نکه وی نیشان بکن و هوالتیه بویره نکن داکو شرمی ببه وی وک دجمن نحسبینن لی بله وک برا شیرتان لی بکن ایجار بلا خدان آشتیه بخواه هر گاو و به هر آوایی آشتیه بدوه خدام بوا حمویان ربه از پاولوس و سلاوه به دست خود نویسم او نیشان ده هر نامه من ده از وها نویسم کرما خدان ما عیسی مسیح لسر و حمویان به